Alar keleri mende çayını birinci koyu beremiz. Dolardan basınca kotorulup ketdi, inflasyon oldu. Былтыр $1000 берсеңiz, bu yıl $1,500 beresiz deydi orada. Ana qayerga to'xtadingiz, qaysi gastinsada to'xtab turib men borib, gastinsaning pulundan to'lab qo'ying deb to'lab qo'yishdi. O'sha çay berganda to'xtatib dedi. Aylık ko'tardi, tekshiruv organlari kezekka qo'yib olgan. Alarga bir konuğa kelip kalsa adamın, je barıp tekşerip durup adam, biz 4-5 kişi bolup kelemiz, bizge çay dayardı deydi. Aylı hükümetlerge barıp, soyuşunu jeydi. Ne deysiңер, aylı hükümet oşu olmuyor, çöteğini kılarlar aylı hükümet jedekçiler. Yok. Bardığını aylı hükümetin büdjetten oşular çay verip oturdu. Azır şunda tapşırmaya koyatam, şu çay bergende to'xtatib qo'ydi dedi. Men buna özümden başlap atam. Azır 5 rayonda qidirib keldim. Necha yerden barib, soyuşunu jegen jokmun, çayını içken jokmun, eşteki bolbo ele kelip oturmун. Bu yerde hukuк organlarının yetekçilerden oturadi. Жақсы білеміз, бұл прокурорларында, ровдың начальнигі бар, СМ-нің басшысы болады бұл жақта. Şu kişilerden konuklara kese қарастырып қойылады деген тапсырмаларды беріп отырады. Бирок азыр областық жетекчилермен, сүйлөштүк жетекчилермен ал кишилер айтты, тапсырманы бердик деді. Бұл тарапта мен ойлаймын, мен кайрылып кетем, ошо ровдың жетекчисиге, прокурордун, райондук прокурорго, СМ'nin başçılarına, sizlerin bundan keyin көзөмөлдөп, эгерде кайсы жерде ушундай чай коя турган адамдар боло турган болсо, сиздерден ушуларга көз салышыңыздарды мен сурап атам. Андан тышкары, өткөндө айттым мен, эсептөө палатасы келет бизге, бул райондук мекемелерди текшерет, булардын мектептерди да текшерет. Bular aylık hükümetleri de tekşeredi. Biz barımız jamar köngönümüzde jamar götüp koyganбыз. Alar keleri mende çayını birinci koyu beremiz. Ondan keyin benzinini koyu beremiz. Anan qayerga to'xtadingiz, qaysi gastinsada to'xtab turib men borib, gastinsaning pulundan to'lab qo'ying deb to'lab qo'yishdi. Bu bardыгы mektepe kesede de oşu aylık hükümet kese, je bir mamleketlik İşkanağa kesede oşunda kılganбыз. Эсептөө палатасынын төрагасынын орунбасары менен милдетин аткаруучу бар экен, ал киши менен сүйлөштүм. Bundan keyin andayга жооп беребиз дедик. Айттык, эгерде эсептөө палатасы текшерүүгө келген болсо, кабинетти көрүп бериле, керектүү документтерди берип коелу. Алар биринчи кезекте сиздердин катаңарды талап туруп, көрсөтүш керек. Могу жерде ката кетип калыпсыздар. Мынаны оңдоп коюлады, өзү көрсөтүп, өзү оңдоп бериш керек, анысы. Алардын милдети. Же бир акча каражат жетпей калган болсо, могу жерде жетпей жатат акча, карап кетти эле, кайра төлөп коюла деп туруп, ошо жетекчиге же бухгалтерге тапшырма берип төлөтүш керек. Республикалык бюджеттен акча бөлүнгөн болсо, ошол акча бул жака жетпей жатат экен деп Минфинге справка даярдаш керек. Алар андай эмес, алар келип дагы былтыр канча бердиңиз эле деп сурайт. Туурабы? Анан быйыл доллардын басымча көтөрүлүп кетти, инфляция болду. Былтыр $1000 берсеңиз, быйыл $1,500 бересиз дейт орда. Биз ошентип жүрүп манакей, ага $1,500 беребиз дагы, кайда кайтып атпайбы? Айыл өкмөттүн бюджеттен да. Аны жабарбастан ал жер дагы ачылып калат. Кийинки башка текшерүү келсе, ал жерден дагы таап алат. Аны жабыш үчүн ага дагы акча каражат бериш керек. Ошондуктан мына айыл жердеги айыл өкмөттүн акча каражаты бюджеттен ошол текшерүүчүлөргө эле кетип атат да, элге пайдасы тийбейт. Ошондуктан бул жерде отурган айыл өкмөттүн башчылары, мен сиздерге кайрылат элем ошол. Айыл өкмөттүн бюджетине жалаң ушул элдерге эле сакталгыла. Анда парага жумшап алгыла. Кызмат кылганга жумшап алгыла.
Mına hazır бүгүнкү күндө эсептөө палатасы 2 жылда 1 жолу келет. Мен областык прокурор менен сүйлөштүм мен. Прокуратура текшерүүгө барып айтсыңар кетчи. Эгерде силер өзүңөр эле мыйзам бузуп айтырган болсоңор. Эгерде мыйзам буза турган болсоңор, анда мыйзамдын жолунда жооп бересиңер.